2 çoğuçun koy koşulup kaldı bizden korovuzga deydi. Aylığızdan. Jariya kılıptır, şeriatta hükümü kanday alıp getse bolot dedi. Egerde bir mal, bul neseni lukata deb aytılınat. Şeriatımızda joğolgon mal. Joğolgon maldı asıl negizinde tiybeş gerek. Negizinde molcada bir kaşılok jatağı albaş gerek. Eesi gelip alıp ketiş gerek. Biroq zamandın bozulganынан hazır sen albasan birөө alıp ketip emne kılat, anı paydalanıp jok kılat. Şoň üçin amanatqa alam deseniz, daroo akçaсын ошол жерден koy bolobу başka bolobу alıp koyasız dagы жарыя бересиz elderge. Şunday dep. Anan ошол нерсе 10 dirhamdan көп боло турган болсо, 1 жыл күткөнгө милдеттүү. 1 жыл сактайсыз ошону. Эми ошол мезгилде койго берилген мал чөп siz taraftan sadaka болот. Аны талап кыла албайсыз. Болбосо койду албашыңыз керек болчу. Койду алдыңызбы, анда ошо койдун бакканыңызды эмне кыласыз. Анан 1 жылга чейин да келбесе ээси. Өзүңүз муктаж болсоңуз сатып иштетсеңиз дагы болот. Же болбосо аны сатып же bir медресе, же карылар үйүнө, же жаш балдар, жетимдер үйүнө берип салсаңыз, ошонун малдын ээсинин ниети менен садака кылса болот. Ушул ээси ким болсо ошого тийсин деп. Эми кокустан siz sadaka kılgandan iyisi gelip kaldı. Sen kavar bergen kesin men geç uğup kalıpın, menin koyumdu ber dep gelse, tölöp beriş mildetli olur. Tölöp kayra şol koyuna beresi dağı, janagı aytılıngan soğup var go, al sizdin şotunuzga ötedi inşallah. Şu menen inşallah barı öz ordunda olur.